Dr. D.L. Haukimin edit abol Thadou Kuki Literature Society TKLS Manipurin publish abol class 11 le 12 simlaihon asimdiu Thadou Kuki MIL subject Thugil Lagil bu thusim le Jaila kiti Lekhabu revise ki bolchu Thadou nisim somni lagumin elite higher secondary school kangpo upi muna Thenso le Hlando anahitai Hichi Lekhabu hi kum somni wal simlaihon ahin simnungova Lekhabu sunga thu kizi azem hoitalo spelling di lo ho chungchu na Council of Higher Secondary Education Manipurin National Education Policy 2020 le National Curriculum Framework 2023 dungzuya velvetia asay dungzuya Thadou Kuki Literature Society makaina a namsunga lekhathem hetgil na nehon hichi Lekhabu hi velvet na ahin neyu ahi Reverend K. Hang Sing Chairman Kangpo Pi Town Charges Fellowship min Lekhabu Thenso na anay totlonin simlaihon akimu na munho a akichoova asimpat thedi vin pathin minin hlando na ananezin ahi Hichi Lekhabu Thenso na kingo na chun Reverend K. Hang Sing Chairman KTCF chu kin Thimthu in anapangin chule Dr. Ngam Khau Hau Kip Chairman TKLS Zam Khulim Kip Gan Secretary TKLS Zam Hau Hau Kip Finance Secretary TKLS Paugin Sing Sit Jampu Kip Gan Thangkhuchun Hau Kip MPS chule Mangcha Chongloi Member TKLS Honjongpan analavin ahi Simlaihon spelling aman diudan le Lekhabu velvet ahizova phengmai akalbedan TKLS Chairman Dr. Ngam Khau Hau Kimin kichi ita in hilchin na anezin ahi Kithang atpi umta le kipa umta khana LS mangboin azi Jaila min thangta le namtin vaipin angai noma a oizing igam hilo ham kiti Jaila zong insung mi phalna akilan Thadou Kuki MIL Thugil Lagil bu thusim le Jaila Lekhabu ahin akizaw sa atay tinjong Dr. Ngam Khau Hau Kimin asayben ahi Hichi Lekhabu hi Sadar Hills Kamkaya dia Elite Higher Secondary School Kangpo Pi Muna Muthei Hiding Chandel Dingnopal le Lamka Churachandpur Gamkaya dia KBC Bookstore Tuibong Lamka Churachandpur Muna Muthei Hiding ahi Tuni nisim som nilagu Tagu kumsang nila som nila nga Tuni kohin Elite Higher Secondary School Kangpo Pi Kanggoy Muna Tu Reverend K. Hang Singin Thadou Kuki Literature Society Togo Nanoya Class 11 le 12 a simding Thugil Lagil bu Thimthu le Jaila hi tunin committee member ho le lamkai phabet jaunan tunin Thenso na kinai tai ichi hi kumsom ni masanga pana hong ki choi subject cho ahin la tunia revise hong ki bollo na hi Lekhabu hi anikitat masaho hi azem ahoilo phabet chuting le spelling di lo phabet akimudoin chuting le National Education Policy 2020 chuting le National Curriculum Framework 2023 isodung zuya Council of Higher Secondary Education Manipurin hichi revise bola atha asim ti thupi anei dung zuya chi atha hong kisim hi hichi eho Thadou Kuki pau tho ho sen Patsom na nei piding chu deyahin adein pau kihilna pau kizilna se hilwa thudang chuteng la thuso thilso school chapang ho 11 12 simlai hon ahead diwalom simun tampi hi lekhathem emi lekhathem tamta na hanji khoma Dr. D.L. Haukimin edited ahin bola hong kiso do chahin tuhin athain revise ki bolin heng mayong ahung tambe in chuting le simun nila thumyong hi amy officer ho la uthang khuchon hau ki MPS ahin ulal minlen misaw MPS ahin amani akunin jong simun phabep ahung ki koi be nahi chuchung chon achun pu Dr. Seimin Lun chongloi aman jong simun khatlani han pi be nahi picho hi chunga atha revise hong ki bol lo na chu hi ya chu pau zilna ahi chungchona hetna ki be na dinga hi jin chapanghon atake cha lunglu ta simdiu de yawmin adin pau thodan le jidan hi ichile khaba ki mundung zuya hi spelling ho hi iji diwin de yawme koi tabang khachu spelling chom exam ting la bol omin to apana hi Ichia kimang spelling manglu ho hi
mak ahlom mu mai thewa hi tiong hi simlai hon het divin deyo min hi aji chu tu hin spelling hi zat chum chum bol no maumin chuting le lungel hin pudo tam ta aumin an la tu ni gen hichimong gpd hi tiam lo lai ji in tu chana hi ungol ho thom song bible le do na spelling chuting le pu dr tilun kim bible le do na spelling chiteni hi athang pia ki mangna lai hi hi chun ichi simhoyo se zal la nam khan to na ding yel na pumin ipau kho sau hatin ipau hi nasata akhan to ding igel chi devin de yomin ichi lekhabu a spelling di lo thugol di lo ai lo let adi lo adang imu ama hele Thadou Kuki Literature Society member ho koi pen hi yong le nen sewa aban revise akibol kiteng la su di dingin pp ho yong kan te mowe chuteng le ichile khabu ki mu na ding hi sadehis gamkul sunga dingin elite higher secondary school kangpu pi chilai mun ki montin chandel tengno per chuteng le churuchan pul lam ka hon tuibonga kbc bookstore muna imu theiwa hi aman hi dangka zale som nga bo hi